Masakin hen na BELAP Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tunung jong VANNOI THUSOH chum chum la chum ho ana vaihom ki noi te Myanmar Junta tunai vaihom ten tuni simpat ni Nisim som nilanga ni hu in political lamkai len ni ta ahin ho analapi tisu capital punishment anapetau vinahi hichi athati ni usu sangkhat jako somgil legit kuma democracy dena zala ki phinna analamkai ko jimi akum som ngalani chule National League for Democracy lamkai lui MP pyo jayar thau akum som nilakhat chule adang mini to ahi ekiti hichi agisei lamkai lui ta le lente ni hi tu kumkum sang ni som nilakhat tulbo vela su military junta vaihom te pansa namun ho bulu no ding go nga pang lamkai ahi ve atinaw bana mi pi tawna commuter train bulu na neya police nga velin ahin ho anacha no hi tiang ho ahi u to lonin military songkula hentang ani hi hi ekiti ama hi achi sa kumsang ni le som langa kumachu National League for Democracy party a konvai homa na kaido zong ani hi adang ni te ni chu la meo ang chule ang thura jaw ai hlonin amani ki ngo ni chu military te thupul le apang informants ho atha ji hlon hi tin junta langsam ti chu spokesperson akon het sa ani hi akimin pha ho chang hi counter terrorism dan noya ho hello milham hot na hi tiango na nei ahi to hlana thina chan gya dinga gotna yangon mona military tribunal sun thutan na chu an nei khumu ahi akisayo in sungmi ti akon Myanmar now nitin THUSOH in het do na anei dung zuyun achi sagan sim ni kho achu songkula ki hentang lamkai li ho in sungmi ti ho chu am ho cheng to ki motu dingun yangon mona insane songkul chun ko an hi vin hi hinla ta asata ki motu sa alo ovin zum mangsa in an ki ho sa ovin hi ekiti ajing ni khon lamkai li ho chu songkul sunga chun tha hi tawi ti a het do hi to hlonin songkula kon thu ki mudung zui chun along dam sa ho chu yangton 10 pin han mole chun ani khuma ma chun ain somi teo panalovin anavuilim tavin hi ekiti gahete khatsu Assistant Association for Political Prisoner AAPP akon thulut ki mudung zuin achi sa ki do ki panapat July Nisim somni lani chana military tribunals thutan hana dung zuya political prisoner zakhalle somna sagi wal in thina gotna api do tavin hagisei nahi lama salama pat VANNOI gam tampin political prisoner hochunga capital punishment pi ding ki gong hi hata a anaza daw ahi na bana tu chung thil chu he United Nations General Secretary pun hata ademna tu phon na anezin mihim khat thanai na right to life and liberty agum changa kilapi ahi anatin hi solam gam kaya dinga khanto na lamana sa ta amachaw na anayjing na ban uwa space lamazong United States le Russia honong dal thaito China in 2000 China gam hanglama henan tui kol akon sun Long March 5B rocket mangsan vengeance tia heno craft su vantham zola ana soldo kitawin hi hichi asoldo o athum channa alhin to lonin China in anamasal pising space station chu lolhing ta a manpan thei hiding a hitai akiti na hi hichi akisoldo in apu space science le biology lam holgil na thai lab po chu Chinese space station core modules tini hai ti aki he chu aboding a hi akiti Chinese in van thmzol het gil na lama a ha kho sa utol hona achi sa kum sang ni som ni lakhat April ha sunga zong
tian gong ti chu heavenly place tia ki he jong chu lol hing ta ana sol do ana kap do saw hi ekiti tu tha sol do modern se meter som lagi na saw ton som ni le ni agi a hin bana lupna thei pindan thum ta anaya chule scientist thum zenin experiment abol na theo pindan jong a hi ekiti ana sa modern a hilole craftsman tua kinga anading mun thilsim na mon chule I hamtia space station chun buina atu khale beka ma pangding a hi zonga kiti hichi athil go no space station chaina ke ding chu october halamle atha khat sol beding hi chu kumhlun masanga phata a aman cha thei ta ding wan thulut chuna se nahi aki sei thing ta le agong alim chu ti safe hiding masanga soviet russia ten anane yuto alit dan jong ke bangding hi ekiti hichung chuna chu vanthem zola hi kum somwal boilo hila man the hiding hi ati ni hi gahe thei khat chu chaina ten achipu space program noya mars sunga zong rover ti su alhaile thei thil khol chil thei mancha an solut sauzong an hitai chule lha mun sunga zong chena pansa na thei base zong akung vini hi ang lungding kum sang ni le somtum sunga hi mihim zong solut te dingin agung vini hi chaina te hi kum sang ni som lakhana pat international space station apat pansa ahi lo na ban ova united states in nasa in agi kompi loading ova ban anabolo anahi seina hin koi madang to ki kom to loading a space station anagona wahi tia ngona ananayo ahin hinla chinese lamkai ten anil kalon beijing in gamdang ki thupi ding ohon naw chunga dangka sima nel lu na asimo military te vet suina space station hi tu nungle united states sule russia to ki gol ki banga space sa thanei na neiding atumu hi tu chana hi pasa api lolen na chu anayo hi ta na hi Russia ten Ukraine chunga gal ahin bol kalo thlatam pi ahung chi jing to hlonin Russia mi pi gam sung dal ha a gamdang zone lagup sung chun ha te in ki bezing in hi ekiti hichi gam sung dal ho atam zo hin solam europe gam kailam azunovin hila chun sang somle sangu velhin kidang te in israel gam azunove ekiti nahi aji chu komdang ho Russia mi israel apiam lut ho sanga tu sunga hi azat nya tamzo hi hiti ho ka lahin Russian government in gamsunga kon Jewish agency tia ki he ki loi khom ni chu gamsunga pet nodo na aneyove giti nahi aji chu Russia te hin Jewish agency ho hin gamsunga local data ho aguzingove tia ngo na aneyo hi hichi tu to ki menin Jewish agency loi sun thu hi ki ho tu a phading ham tia anege lo chu buina ahong khosit to lonin Israel foreign ministry a thu hi anapuduon hichito kilhon chun Israel in simpat ni khusun delegation khat Moscow muna solding in phatsana ananei zun hi hinla Russia akona phatsana ima amlozin tu sana ki moto na ki hone hi ima am thainai poi zonga kiti hichitu to kimat chun Israel diaspora affairs minister pun Israel data thwaking na ahipon Ukraine chunga Israel din mundai lawzia phula na anei wa hizoi anati nahi Israel hin Russia chunga sanction ki pol na a pan ala lo wangin Israel prime minister Yair Lapidin Russia chalo na ho chu war crime ahi tia anaseya chule human rights klai khom na Russia pampai ahi ni dinga vote ha anapan phula na abolvin aseyo nahi Russia in Ukraine sunga gal ahin bol panapat gamte ni ki ka hi ham hama ki hona anachi hla ji wangin aka lhona ki kalna chu sangle jing chu ane hitai
Russia le Ukraine ki ka ki dona achi ra jing lai jin Ukraine President Volodymyr Zelensky in nam mi pite Russia dinga pang nam pi zu do ki doha bolna ti chu treason tampi omding gin chat a hi to lona khul chil na ki chi la pi ding a hi tin gamsung address abong na chun ana sejin hi amana sebena tu chana he hi to bang case zagup le somnga vel hi khul chil na akine jin hi ane ti hi hi chi ho chu al hang pia Ukraine officer agua Russia sipaite ki thupi la to sot phat som na la chule Ukraine officer melmatien ato phana mun hoa tu chana adin mun kichi lowa ke som gu wa Ukraine do na ho chung thu gi khulchil su ke ding a hi ane ti hi amana sebena echi thu ho to ki mana lamkai lin ni ta jengjong achi sa July nisim som le sagi ni ho achu ato nalhona ko na kinodo ana hitai ati na hi achi sa phanhwa parliamena ane saila saw Ukraine President Volodymyr Zelensky in soi anakai hitia dan suki a Myanmar ki thupi ho akimet dole kum som langa chan songkul tang ding a hitia anom sa hi alang khana Moscow in tanglovin solam le hanglam gamhwa bom khina anei sungwe tin ngo na zong anane zina hi THUSOH panapa na sinachan ngai ho zo se achung si wa gi panaw ke ko be THUSOH thai mukit ka win mabonon mangphale sibe